Serbia pomali postáva značný produkovateľ tej najpopulárnejšej ovoci. I pokiaľ pred 3 rokami veľmi думали, že jablka nemajú perspektívu, teraz Serbia tu ovoc vyvoží do 40 žemok sveta. Máme veľa súčasných ovocníky, idzekujúci výhodnomu podnebiu, naše jablka cenjeni na šitskih meridijánoch. Тот вивоз до Індії – великий стимуланс розвою продукції яблук у Сербії, бо доставаме торговище, ktoré má milijardu 200 milióny konzumentoch. Слідуючи крочей, нам доставання сертифікату за вивоз до Китаю. У Шицько договорені усоглашенелjem čekame sertifikat. Osvojili smo Evroazijsku uniju, Evropsku uniju, Indiju, Zjedinjeni Arapski Emirati i na koncu osvojime i Kitaj. Nedimovi čvari, že toho roku vyvežeme 200 000 toni jablka i za toto dostaneme 120 milióny dolari. Najveći pojde do Rusiji, dostigne i do Velike Britanije, kolo 4500 toni, a dobri kupci i Emirati. Nješka do Indiji poslati 8 kontejneri za 3 firmoh. Agrouniji Frut, članici MK Grupi, Delta Agraru i za firmi Kopa. To fuzionovani firmi Južni Banac Titelu i Atos Frukt z Male Remeti, ktorý nam Nješka domašnji. Indijci vymahaju ljem červeni i slatki jabluka, takže Nješka najveći pošlo za sorti Gala premium kvalitetu, za 80% farbenosci. Ceni za 30% viši od tih u Rusiji. Jablka do Indiji na lađoh stihnju o 1 mešac i vez naš vývoz bude verifikovaný. Až tedy ruša i drugi kontejneri, a naš sobešednik še nas dava vývozu 50 kontejnerov po konec roka i zarobku u vrednosti $1 000 000 za jeho firmu.